Jadi nakinang gopar hudulur raja nami nunga hera sikokpe. Jadi hita songon hata nami nakin namak kata hata airo. Di nabostang nuaeng. Ama nami satu nga dibagas. Ima namar goar doktoran dus dohar pakpaham. Ya manamion tubuh di tanggal 2 Juli 1962. Lima Pak Sandro moting tanggal 20 Juni 2022. Sadaro Raja Nami Danak. Jadi kurang lebih 4 tahun dobe. Jadi kami madok nasak sak merdum do. Jadi ini narohanami satu pohon nami bersugut ulaun mangido tangiang. Kajani boru lihat kamu mik. Mau lihat madiamu keluarga besar Pakpahan. Laking ngetung apala takas di Bataria satu soal masalah terpungut tahun naman kata baik. Ima namos tak sada ama sian esten nami sian keluarga muna. Olah mak. Jadi bersama kami dulu pinading kapag di Baniro di Hami alipi pagpasatay majo tong sa pasatang itu akka udah pero akka tulak sidung buti majo mau lihat di Raja Yestem Marsyuruban pagpasatay matutulang nami si Majutak. Buah hita kenabar-habaran kita lusi hatani berita Raja Paha terus marawata adekmu ya. Jadi mau lihat madihamuna berenami Raja Pahan. Dia manuaing nan sinakapan ni rohamuna ima di parlauni berenami si dohar apalatikyon manopot tuhan na siya kami tulak si Majutak. Si lebih dahulu mahami siya tulak si Majutak. Si Robuti mahami. Mau lihat ma ditulang nami si Majutak. Ope hatao no pasat kami ma tu hula-hula nami haloho. Di pengidong muna ini songon nahutangitan kami wabenon namang buruh di penas nami marga si aloho mana dikon nasa sa mardum do pe hela namyon ni. Jadi di pangadimu namang idutang yang bamulos yang kami hula-hula si aloho ba situ pinagadi dengan maham yang mengguru gawe jaloras. Mau lihat di hula-hula bukan saat kami tu tulang rurut si marmata. Jadi melatih mah dia mengburu nami mengatakas di bagi kami akan ada yang kami. Jadi dorong nami mah kami pe bama stolipin auli stolipin ada yang mah so dia mana tamata baik gawe horas. Mau lihat mah di Raja. Jadi nunga hera satuluk pida di pangiduan nami Raja nami lima mangido tangyang. Dia kaburu nami Raja ni buru. Wah, kita dapat kabut dari tadi naroha. Jadi Raja nami di Raja dong tahutan nami putar sokai Raja nami ate. Jadi idus ni rohan nami bersugut hari Rabu mama sukot sama amanamnya tiga guna tutunukkan di tangan na pukul siama Raja nami pukul sia pagi. Jadi song-song lima tuhurian nami dibuka pangulan ni Huria na siya Katolik pukul siya dungsip puli hujo kami ma tulang nami si Majutak laos pasabot dohot hula-hula nami haloho pasabot tujung. Jadi song-song ni Raja iyan no Raja nung at sautan nami masuk doy ta Raja nami di pukul siya manaw manang nasongod niya biya tara marsugod bisi tak mangita alay mangido mahami gomos dung dipukka Huria Raja nami molo dumarok si buanon ni Raja laos isima ditik kinapasaha sabot dohok ditik kinapasaha tujung laos sima cara umum pangiduan nami do pion Raja nami molo tung adongan don na horang luwi masih teroak kita baru heraduk sidongi mula marat cara umuman non tulang do hula-hula do tulang rurubut darah si kopi
sah menutu acara keluarga. Dan saya acara keluarga laos dulu lima dina pasahaton atau huasi tujuan isuhut lahos majaha judurmulu tuksip puli molo tungarong siya nakabunguan baik siya Korea tak pola kurang nami neng maracara isema nasahat manang tunguan di pakpahat pay mulu hadir na sila di ba macarana dala gumos sami mangido tung dapat ando jam 12 merdepugu mangida raja nami alay sebelum merdepugu ala ulaw mangido tangiyang marsobba mahami turajai pujo hami mannon hami na mardungat tubu raja niboru raja nungat sahuta pariban tarlungobi ditulang nami do hula-hula nami disima dibain tabain namang idotang yangi alay sahala ma nabartang yang mardus ni roha ma hula-hula nami haloho do pulang nami si majutang si betang yang si kopi martumpu kumahita amang raja alawan do aman nami tu si biru jadi songon na bili dua kuber kami berdalanan ni daw zonok jadi pasahatom manya tuhuria jam 2 tulupu jam 2 tulupu bolo boy lebih cepat bolo dangarong kanon na alay sebelum sah tuhuria papuhom marajay sahali mga pumahami raja nami papuhom ma dus maruhamu na hula-hula do tulang mga pumahami sa matuhuria wala non pangiduan nami au kumbuha dus rohakta sebelum berangkat niyan disima niyan nuk tujuh jadi tersongoni ma do raja nami jadi ono pasatay ma do raja nung cahuta Mauli ate madihamu hasuhu bulut keluarga Papahat molo hami nakiksedongan sa hutang at tungapalahu patagitani hami diat karencanamu tarlumu binaking arok katamu naman dong pawasan mula dong pehita magdong pugu jam 12 molo sungguh kami sedongan sa huta atau persien yang basahin na kami berketepatan kami siya mardongan sa huta sugut tong arong ulaun siya kami siya mardongan sa huta partukulun jadi mungkin atik na marbagi manang dia nona apalagi mulai rokok kamu jam 12 ngatung apa lapas siya ni sidok buti macam kami amang lihat ma di raja macahuda ope hukasat tayo matutulang nami si majutang jadi mau lihat mati kamu beri nami raja Papahan nakidiyo kamu pamasukot tama jauh-jauh na supinuk kanitangan nai beri nami si Dohar tepat Japsia ready mahamin di si akabere nami mau lihat tulang berdua hon nakidiyo kamu boha o suku-suku desek kami laos di haroro nami napasahat tu saputi laos di sima huwa kami do akasipiriton dia molo raja nami gabi mahoras alay molo tungarok pe acara umum muna tak si pangoray hami gabi horas molo la sisi pe acara umum dihamu mau lihat ma aktihamu akabere nami jadi paduluho mo do uduk na ulala ando na para nami raja haloro do mangalusi nakididok kamu duksip pulak kacara papuano nami matuhamuna bere nami raja Papahan alay duksidung na papuoni laos mabuka tujung din na bere nami nakin mulo hamin yan gabi horas do alay alus niyan non siyan para siduli nami raja haloro ma tarsongoni ma diamong bere nami apa gabi mahoras mau lihat tulang jadi mau lihat mah dia mau amang buru nami marga Papahan nakidiro amang buru nami jam sia mau puma tujagu naso pinik kenetangan na lima helanan yo los di sima songon napasahaton ada dapat puli tulang semat jutak kami hula-hula saloho di napasahatu tujuh perlu mau bisong padok nili mahadun nami nakis apakah na buru semat jutak mulai tu perong boras perhubung kami non las di sini pasat kami los di sini non boleh kami harta naulin harta naringget songop pangidong mui amang buru juru amang buru nak kini sadi hari do naket kenapa puhon do kami
tulak sima juta do hula-hula sia loho laos disihu buka kami tujung ni buru nami emang buru daung tulang. Dulu di Papua kamu mga pumahami. Sa matuhuria. Iya. Lau berangkat tu dia do Raja Nabi. Gabe jala horas emang buru mau nunga dostahimu emang buru nami marga papahan mulu kami hula-hula sia loho sul pindah dengan gado emang buru rade do kami disimang buru Mau nunga lihat emang tulang. gabe jala horas Jadi lau sido panggilan nami tutulang nami. Ruk do hitan non duka tujungi tulang. Do hula-hulai. Dung saya siap Korea, aleho lau mapuak kita not tu yang anak persatuk kinani sima hitau tujung baru berangkat ma tu yang anak persatuk kinan. Jadi mulai ate mak, jadi mulut tungarong dobe, tulang do robok nami, suara mata. Jadi gabi majalah oras majalah gabi sungai patang itangi hani sianon sungai sikok ben aji do ni ala amang boru lalu na jadi tolo binauli tolo binari kamami amang Mau lihat mak, jadi tu dia be Raja Nami. Jadi bolosian kami pangulani Huria Katolik molo pa YouTube kami nakingan jam sia manugot ma Masuk tu jauh nak supin kita pangulani dibuka Huria. pangulani Huria. Oh lo. Jadi sekalian mai do pamasuk hujan-hujan guna. Oh lo. Berlanjut mamuse pasal komuna tu Huria jam 2 molodang setengah tulu tarsongo 5 Olo amang. satu penguburan Olo alay nakin mulut nalupa kami siplo marsipanganon tong do ditutup pangulani Huria. lo tadi mami sih emang jadi jam 2 sekalian ma langsung tu udian Setabi Raja Amang alarong dung saya tu Huria mungkin ditutup Huria mah ison. Buka tujung masa takut. Buka tujung mah baru mah berangkat mahita. lo mang radi mami di sini radi mami di waktu naung dinuhul muna asal mah kamu pe ya Masih aku sama non kami do hula-hula do tulang. gapi mah Oh, daloras Mau lihat mah dia mang pangulani Huria nami nasihat Katolik. Ina para tu pangurupio ni nama